Kompanija Voli je krajem 2017. godine zakupila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na lokalitetu Šas u opštini Ulcinj. Volijevo imanje u Šasu prostire se na površini od 70 hektara, od čega je cirka 65 hektara obradivo poljoprivredno zemljište, dok ostatak čine kanali, kamenjar i površine koje su nepristupačne i nepodobne za obradu. Kompanija Voli je napravila iskorak u svom razvojnom putu i krenula u investiranje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Cilj je da se potrošačima ponudi sopstveni proizvod sa svojih polja i da se planskom sadnjom smanji uvoz poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva. Na ovaj način se pruža mogućnost krajnjem potrošaču da dobija svježe voće i povrće direktno sa proizvodne površine na policu maloprodaji. Plan kompanije je da se na proizvodnom zemljištu proizvodnja odvija u 3 pravca. Plastenička proizvodnja na 5 hektara neto površine, 9 hektara bruto površine. Proizvodnja povrća na otvorenom polju na 45 hektara. Proizvodnja voća, mandarine i šipka na 11 hektara. U proteklih nekoliko dana počeli su zvanično i radovi, pošto su vremenski uslovi dozvolili da uđu i mašine i ljudi koji rade na raščišćavanju terena, odnosno od ograde i dela poljoprivrednih površina gde je ušla razno rastinje, stabla, samonikla, obzirom da 40 godina na ovim površinama se ništa nije proizvodilo. Priroda čini svoje, biljke se šire i mi krećemo bukvalno u kultivisanje ovog poljoprivrednog zemljišta za predviđene zasade koje treba da dignemo u sljedećih nekoliko godina. Ovu godinu ćemo iskoristiti maksimalno za čišćenje zasada, za poljoprivrednu obradu, znači za razbacivanje organskog đubriva, mineralnog đubriva, oranje, podrivanje, kopanje kanala, postavljanje drenažnog sistema i u više navrata će se raditi i zaštita od korova, obzirom da godinama nije niko ništa radio, ima jako puno semena i najveća borba će u stvari biti i sa korovima, kako ove, tako i u sljedećih nekoliko godina. Plan je da se smanji uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda u Crnu Goru i upravo te kulture, to povrće i voće će se sejati i saditi na ovim poljoprivrednim površinama. Očekujemo da će i lokalni poljoprivredni proizvođači, kojih ima dosta u okolini, koji obrađuju manje površine, obzirom da nisu imali na koga da se naslone i ugledaju, će uz nas zajedno rasti i verujte mi, za godinu ili dve ćemo napraviti malu agrarnu revoluciju u ovom regionu. Prve godine je kompletna površina iskrčena od šiblja, stabala, raznog rastinja i od zapuštenih parcela je dobijena površina koja je pripremljena za osnovnu obradu. Preko 20 hektara zemljišta je bilo prekriveno šibljem i rastinjem i uloženo je puno rada, napora i finansijskih sredstava za ovu radnu operaciju. Urađena je osnovna obrada zemljišta, oranje, tanjiranje i podrivanje zbog razbijanja plužnog đona i poboljšanja vodno-vazdušnog režima. Iskopani su odvodni kanali unutar proizvodnih parcela i postavljene ograde oko imanja. U maju 2018. je postavljeno 3 proizvodna plastenika od 500 kvadratnih metara koji su odmah posađeni sa paradajzom, čeri paradajzom i krastavcima kao probnom proizvodnjom, dok je na otvorenom polju posađena tikvica na 0,5 hektara. I za razliku od prethodnog puta, sad već imamo prve rezultate. Znači, iza nas je plastenička proizvodnja u
ogledna polja od po 500 kvadrata. Možemo se pohvaliti da smo u dosta rekordnom roku savladali prve poljoprivredne radove. Kao što vidite, prošli put je ovo bilo sve opasano grmljem, sa rastinjem, sa šumom, sa ovcama i kravama koje su ovdje pasle, a sada je oko nas orana, plodna zemlja, spremna za setvu koju smo započeli. Dobili smo uzorke zemljišta koje nam govore da je ovo plodno zemljište, da mu treba dodatak đubriva i mi mislim da smo kao voli uradili pravu stvar što se nalazimo na poljoprivrednom imanju i što ćemo se narednih najmanje 15 godina baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Nastavljeno je postavljanje plastenika od 800 kvadratnih metara i do kraja godine je postavljeno još 15 proizvodnih plastenika ukupne površine od 1 hektara. Paralelno sa postavljanjem plastenika je rađena i sadnja. Zelene salate, iceberg salate, blitve, mladog luka, rukole, peršuna, spanača. Ponovo smo na šasu, stigli smo do jeseni i za nas se vide rezultati dosadašnjeg rada. 1 hektar je pod plastenicima, što smo obećali, to smo i uradili. U njima su već posađeni i usevi, znači imamo zelene salate, mladog luka, blitve. Sa otvorenog polja očekujemo prinose dosta dobre na kupušnjačama, znači imamo kupus, karfiol, brokoli. Pored je iceberg salata koju pokušavamo da uradimo u jednom oglednom polju, kao i salata puterica koja je najviše zastupljena u našim plastenicima. Do sada smo uspjeli da isporučimo preko 50 tona robe, najviše tu bilo tikvica, a u plastenicima paradajza, čeri paradajza i krastavaca. U toku 2018. godine investirano je oko 100.000 eura u mehanizaciju, preko 300.000 eura u uređenje zemljišta, oko 150.000 eura za plastenike i opremu i oko 60.000 eura za hidrogeološka istraživanja i kopanje bunara. Pored toga, tu su i troškovi za osnovnu obradu zemljišta i podrivanje za nabavku stajskog i mineralnih đubriva. Koliko voli vjeruje u poljoprivrednu proizvodnju na šasu, najslikovitije govori podatak da će pored planirane obavezne investicije od 1.379.000 eura u poljoprivrednu proizvodnju na zakupljenoj parceli od 70 hektara u ulcinskom području Šas još dodatno uložiti oko 1.000.000 eura. Od proljeća je uspostavljena kompletna mreža za sistem navodnjavanja na ukupnim površinama, kao izgradnja bunarskih kućica uz svih 6 bunara, sa kojih će se navodnjavati sve površine u plastenicima i otvorenom polju. Vrijednost ovih radova je 140.000 eura. Izgrađeni su mostovi i putevi unutar proizvodnih parcela, postavljena automatizacija plastenika gdje se putem signala sa meteorološke stanice, bočne stanice plastenika otvaraju ili zatvaraju. Kupljena sva potrebna mehanizacija i potpisan ugovor za korištenje sredstava iz aplikacije za IPARD. Na osnovu ovog ugovora početo je krajem avgusta sa postavljanjem novih 4 hektara plastenika, odnosno novih 57 proizvodnih cijelina od 640, 700 i 800 kvadratnih metara, na koje se postavlja i kompletna automatizacija sa ispisivanjem svih dnevnih promjena u temperaturi, pravcu i brzini vjetra, kao i dnevnim količinama padavina. Do kraja novembra će svi plastenici biti postavljeni i ukupno će ih biti 74. Samim tim će voli ispuniti ugovornu obavezu o obaveznom investiranju. Vrijednost plastenika sa automatizacijom je 650.000 eura. Na imanju je 8 stalno zaposlenih. Veliki događaj za njih je predstavljalo useljavanje u poslovni prostor koji, pored kancelarijskog prostora, ima magacine za repromaterijale, rashladnu komoru za skladištenje gotovih proizvoda, radionicu sa magacinom i garažom, kao i spavaone za smještaj sezonske radne snage. Ukupna površina ovog objekta sa nadstrešnicom je 1900 kvadratnih metara. Do sada u 2019. godini proizvedeno je i plasirano preko 450 tona poljoprivrednih proizvoda.
U pitanju su paradajz, paprika, krastavac, tikvice, kupus, brokoli, karfiol, blitva, zelena salata, rukola, iceberg salata, mladi luk, spanać, peršun, lubenica, pipun, krompir, sve za čim je na tržištu bila izražena potreba. Uz sve muke koje smo imali, loše vremenske prilike skroz do maja meseca, veliko naprezanje kako svih zaposlenih na šansu, tako i menadžmenta kompanije Voli koji je omogućio da nijednog sekunda ne čekamo nijedan deo koji nam je potreban za proizvodnju i za ovaj investicioni program. Sa ponosom mogu da konstatujem da završavamo 2019. godinu sa 5 hektara plastenika, sa 5 hektara posađenih plastenika i očekujemo puni zamah već od nove godine kada krenemo sa berbama svega onog što bude u našem zaštićenom prostoru i pripremamo se za proleće kada očekujemo 8 hektara sadnje mandarina i time negde u aprilu mesecu završamo kompletan investicioni program koji smo skratili sa 3 na 2 godine koliko smo ovde prisutni. Ko bi rekao da će kraj 2019. godine doneti lepo vreme i omogućiti nam da završimo predviđenu investiciju do kraja. Ono što je trebalo biti gotovo 15. maja 2020. završeno je 24. novembra 2019. godine. Svih 5 hektara plastenika, kao što možemo i videti, je postavljeno. Što nas puno raduje, oni su i usađeni, oni su u dobroj kondiciji, već beremo prve useve, nasuti su putevi i prvi deo, možemo reći, našeg investicionog najvažnijeg programa je završen, a to su plastenici. Ono što možemo potvrditi na današnji dan da je po ugovoru završen i kompletan investicioni program koji je trebao da bude završen naredne godine. Tako da mogu samo da kažem bravo za sve koji su učestvovali u ovom projektu i čestitam na dobroj saradnji i čestitam ekipi sa ŠAS-a što je istrajala u ovoj godini da je sa radošću dovedemo do kraja. Volijevi proizvodi sa ŠAS-a pod nazivom Naša bašta prisutni su na tržištu već godinu dana i već su stekli svoje vjerne potrošače. Proizvodi naše bašte su najsličniji domaćoj proizvodnji jer je prevashodni cilj da se izbjegne korišćenje hemijskih sredstava, osim najneophodnijeg i da proizvodi budu prepoznatljivi po ukusu, mirisu i svježini, a ne po ujednačenosti plodova i savršenom obliku. Nemoguće je na velikim površinama imati idealnu proizvodnju bez upotrebe zaštitnih sredstava, ali se pokazalo da se sa minimumom korištenja pesticida može kontrolisati zdravstveno stanje biljaka i uspješno voditi borba sa štetočinama koji ih napadaju. Potrošačima je dostupan kvalitetan proizvod sa mirisom i ukusom, baš kao da su ih ubrali iz svoje bašte. Sljedeća godina je novi izazov za sve koji prate ovaj projekat kao i za kompaniju Voli. Ali kada se pogleda kako je sve izgledalo prije 2 godine, močvarno područje, obraslo rastinjem i šumom, devastirano zemljište koje se u maloj mjeri koristilo za napasanje stoke, zemljište koje se nije obrađivalo od 80. godina i kada se uporedi sa sadašnjom slikom iza koje stoji mnogo rada i velikih finansijskih ulaganja, zaključak je: nema nesavladivih prepreka za Volijev tim na ŠAS-u.